Pemirsa upacara Tawar Agung Labu Gentuh lan mapakelem ring segara desa Penuk Tukang di Jakula Buleleng kemargian ring rahina sanis secara umanis bedangkungan nemonin rahina tilam ketiga pinanggal ululikur September sane lintang. Upacara megenah ring catus pata agung desa saneka puput oleh Trisedaka saha taler pina ke upacara saneka pertama kemargian ring desa Penuk Tukang. Dawa Gala Semeng, Penyuan Krama Agung Desa Penuk Tukang, Kecamatan Tijakula, Kabupaten Buleleng, mawit saking anak alit, ibu-ibu taler krama lingsir, sampun ngosekin catus pate agung, Desa Penuk Tukang sani megena ring Jalan Singaraja Ambulpura, untuk nyarengin pemargin puncak upacara Tawar Agung, Labu Gentuh lan mapekelem ring segara Desa Penuk Tukang. Manggala prawartaka karya ring upacara Melabu Gentuh Desa Penuk Tukang warsa kalitali singolas, juru penyarikan Nyoman Atnyanen Latarang, sejeroning pemargin upacara butayatnya Melabu Gentuh lan pekelem ring segara Desa Penuk Tukang sanis cara umanis medangkungan nemoning raina tilem ketiga tanggal 12 September puniki sampun kekawitin dawak tanggal 13 September sani lintang antuk ngemargiang upacara nancap dewasa radis kelanturang antuk nunas titer ring sejeroning pura kayangan jagat kayangan desa miwa kayangan paumahan radis dudunan karya kelanturang ring tanggal selai September antuk ngemargiang upacara sanitiosan inggih punika ngelanturang piranti-piranti sani durung jangkep minekadi nancep taring. Ring rahina budepon mendangkungan kelaksanayang mekarya 8 Banten miwa genah pawedan. Sani kesarangin oleh Krama Agung Desa Penuk Tukang sepisanan antuk ngayat pemargin yatnya puniki mangda sida labda karya labda yatnya sida sidanindon. Rindikan pemargi upacara budayatnya Labu Gentuh sane nepek ring tilem ketiga. Atau nika pinirian titian terlaling aturang para masuk semua. Untuk pasukan ide sana sampun start nyurianin pemargi puniki lah makanya sida pemargi ni puniki labda karya labda yanya sida sidaning don. Juru penyarikan Nyoman Atnyana taler nyobiahang upacara Tawar Agung Labu Gentuh lan pakelem ring segara puniki pinaka pemargin sanika pertama kelaksanayang ring Desa Penuk Tukang. Ketar kayang upacara sekadi puniki sampun nanganin kemargiang dawak abad ke-19 inggih punika ritatkala Desa Penuk Tukang wenten Desa Tiosan ring wewidangan Desa Penuk Tukang sanirien jenek ring Desa Panjingan ring wewidangan wates Desa Les sareng Penuk Tukang. Dane taler ngaturang panyuk semaning mana majang samian krama taler donatur sani sampun ngewantu ring sajeroning pemargin upacara butayatnya puniki. Upacara inucap ngelasang prabea langkungan Rp1 juta. Juru penyarikan Nyoman Atnyana taler mapengabdi melarapan pemargin karya puniki sideng ngemulihang pasuecan ide sang yang widiwasa sani manutin pengabdin prastiti krama Desa Penuk Tukang mangda kecan kasukertan jagat. Ring generasi titiang puniki nembe pemargin ni menawita dok warsa abad ke-19 dok Desa Penuk Tukang ni puniki ajak wenten desa ring widangan Desa Penuk Tukang sane rien wenten jenak ring Desa Panjingan ring widangan wates Desa Les sarang Desa Penuk Tukang. Trisedaka utawi sulingge sane muput upacara Tawar Agung Labu Gentuh lan pekelem ring segara Desa Penuk Tukang inggih punika ide Resi Bujangga Wisnawa Surya Atnyan saking Gria Bujangga Pemaron ide pedanda gede uku Manuabe saking Gria Taman Manuabe Kubu Tambahan miwa ide pedanda gede Jelantik Sidemen saking Gria Taman Sari Budekeling. Upacara mapepada penampahan pinaka edan upacara Tawar Agung Labu Gentuh lan pekelem ring segara Desa Penuk Tukang sampun kemargiang riraina sukra kliwon mendangkungan tanggal 17 September sani lintang sani kesarengin oleh Penyuan Krama Agung Desa Penuk Tukang. Kuentenan serano walungan sani kaangin luwere kebo godel kambing asu bang bungkem miwah bebek bulu sikep sani kairingang ring pemargin upacara mapepada antuk ngiterin wewidangan Desa Penuk Tukang. Saputra Bali.